Libur telah tiba, pinanya sudah, rasanya hampir sebulan lawasnya. Akhirnya taping kota pulang unjunan unda wayah nak tulak melihat indah bina rangut-rangutmu hanya. Padahal unda hendak maunjun wara jinda kata tulak banyak dak maunjun aja kadanya kakak lagi mau warung di sana. Dinda jangan sawek-sawek kena muha kaya warek tatani satu mat aja sanjakin bulik dua biar ujar kaya warek tatap dinda paling ganteng mau warung apa jua paling mengopi wara. Dinda kakak tulak bayar dak maunjun aja kadanya kakak dak lagi mau warung di sana. Dinda jangan sawek-sawek kena muha kaya warek takkan satu mat aja sanjagin bulik dua biar ujar kaya warek tatap dinda paling ganteng mau warung apa jua paling mengopi wara.